Richard Mogoko kursaiti. Richard Mogoko South B. Nakibaki. Wokiete buyamana ne. Ongasari utaka kur Mombasa Road. Mombasa Road matalia. Sasa wabona so ingo babere imega to makira just sugochi muino. Kwani babere? So ibabere. Ngokwani mama. Yes, muna kyakoro kuma moyo. Yesu bini munyangi kur Marindi Undo. Na ningwa ni friend yana kur Moria Savere. Nero kutoka Nakuru. Ngoja bei pesa ndio kutaka mwana. Asante sana. Stay tuned. Aya 0753241889 notisa no bere sano stobere nyemo sano kianda ntabingo so bwato mu rubiko rwa sebro nebya bne cyangwa batoko sere butaka central ya bene kigma 0753241889 na namba yana gocha maiga nyarko bagi ngo makire chesta bwanga ukibwate karamuga ko Global Radio. Hala ejare bwakire wa mwanamndo bokiete buyamo neno yongo yaru kuma Geoffrey Manyiga ku county 001. Yes, county 001. No tra ko sege mutaka ngora iko. Toko wasene muya igabona ni round yentan toko makire chesta so ibabere ime. Yes, igonda kwani mamo minto kujuria mora kurwari nyakoen ka alisiara. Tato minto ma coronel no mheshimiwa ito yona miti ngo kuchoro ipinege wote na mkwani. Asante sana. Ya mwanangu wati sote pamoja. Haya, asante sana bantu banya kwa wale madegari mwa. Kwani wasa ku Global Radio? Aba ku Global Radio? Halo. Yes, aba ku Global Radio. Nkoro kwa Nyakundi ngo. Nyakundi ontita. Kundi ontita ngayobwa kesi mikorwa. Nkuwata tukoro Karen live. Ene round yentangani oso ibabere imeiga tumayako imuka senchira ya bene. Ngo kwani tataro isi ontita. Kurwana liabo. Kuru Nyakoe ititi. Nyakoe ititi. Yes. Na mama concept Nyaboki. Na bakwani ya maiga mange wati na wami silikuru bitaka tinda barora. Nechera tukwa rukwegena. Na ono magasomu ya. Asante sana yuna maiga to mwicho matega Nyakoe ititi amona ontita te abuna abantu banya Nyakoe mata ititi banyako bakonyora amaiga senchira ya bene kigma songo yo toko kwana nere. Hello, Mamufi Radio, wakire? Yes, tole buyaga ya. Oyo Nancy Momanyi Kasarani. Nancy Momanyi Kasarani ga arena robari. Awa mbagwati te live and clear. Era unientanga ni babera oso ime igato chako murulia senchira ya bene. Ngokwa ni tata Tita Momanyi na mama Paris Magoma kurukemera. Kurukemera mata alia. Ngwati batwara mwaso myende rock-ing. Asante sana. Unyarako ba gukorwa ibirengere byao. Aba ku Global Radio. Hello. Aba ku Global Radio. Richard Mogoko. Yes, Richard Mogoko. Siberis. Yes. Kobo mabwito no bwamana. Ona yobe umugoro wote wetu biya so goto agasiga. So magombe yale. Abana baturiye. Isenyi no wakire. Na isenyi nabo nyara goti nabo kikogendera. Lakini ubu mabwumuntu boko gendera umwe. Moko tegana kubolia. Abana baito betana chiri buinye banyolere amarito. Abana bayisike boka banyaruka boka. Abanda igaba muramara banyomire babaire pipo bono igoro cha abana baito ndoto bakonya boli gusana boli doji gosoma next year. Abayiwe nindu tobwate sida. Ko sabo puremu mwana. Umwana wona kyaboka. Igobona chiskuru aike ndake nawo tena chiskuru mbia chiguru mwako wote. Bwana. Asante sana. Tukoria. Aya 0753241889 notisa no bere sana sto bere nyemo sana sto kianda Richard Mogokera bate babuna chiskuru chigorwe umwako gocha magwambyare bo manenge to kiamana ko bwa chise bono rede abana baita basera abanyaruka gwetani chiribunye nigo banyolere amarito maroire igobono mpaka nyolti abande abana baita bamura abaira abayuri abande banyomire birengere bya 0753241889 gambango amona nje aba ku Global Radio. Global Radio. Yes, Edwin Gatemo. Yes, muchoge bwatire tata. Bwatire byamonene. Nara kubwatire sekebaga. Yes. Ngo yoto moro bali kwa ratiro mago.
Ono viderisi yene siringi ya Kenya tokuruta igoro tonyebanye ebunse tonyegererie bwata kinse mwezere ase okuyigoro esukuru no butayigoro kereye muni bwatobo bebwa yene bwatobo gense moya omwaka magoa na tebete sukuru kigoro mutinye ukianda nando sukiri go chimutu wateberenga kira basukuru mutinye kane go chimutu abo Yes. esa no gororo nke naye na magoa onde tayo manyete ndio gororo go kwera Yes. era batanga because of the safety of the children tikatomo go sukuru chiko go chumwa konde Yes. but on the other side abana bondoje nabona machako singo weta bana ba nyori rubulito abo bakwanire bali beto kezire bana mbaro batara bado namba nere tamanyishani Asoro ngoro twa usimba ko to kutuba kanyone chiri buinya go etani. Wetani abo bali beso ki mbaro mo ende batara soki osembaro babuga de tego rubulito Anda bana banyaruka bokorocha bamurambaro abo murambaro igo boruire mbora bimu manyete bideri Yes, mu bonaro kwa na igolero mambia. boruire mbora bimu rubulito Yes. nke se birengere bya namnedu oburuiro bunya sai bwe ko manyete litko bokoera no ibo ko bwata no ebo no iga bideri skerto gotaraiga daringa igo to take precautions kiri 100% ye government yerwete uranyore gwiri wako only 2% say precautions nke birenge bya ne skuru yar ko igo abana bagende skuru Asante sana. Unatete hiyo. abana bagende skuru Asante sana. aya Hapa kusi Global Radio. Asante sana. 0753241888